never gonna catch me. Da, samo da ne zaboravim, hvala MQ, ili to jest MQ Motion što mi napravio ovaj predobar intro, tako hvala ti mnogo i stvarno intro hida i tako da. Znači sad smo se onako solidno stekli, sad nam treba malo bolji weapon, obokrat ću ovika, ok, mogu. Ubio sam ga, ok, GG. Sad imamo bolje stvari, ne, kao što vidite na Protection 2. Tako ću staviti to. I da, sad smo solidno stekli, tako da nadam se da će biti dobro. Ovo nije lutano, tako ćemo to lutati. I da, inače današnja tema klipa je Balkan Tube Fest. Znači svi znate šta je Balkan Tube Fest. To je festival koji se održava u Beogradu 1. i 2. oktobra, znači u Sava centru, tako da jedva čekam da to jedva ne mogu da očekam da to počne. Naravno bit ću tamo i bit će sve nice. Za dosta vas ne znam ni kako ja izgledam, tako da za neko nisu vidjeli klip moj face rival koji god imat će link u deskripciji i onda ću sada vam staviti sliku moju kako izgledam, tako da ono za sve koje ne znaju, evo sad da vidim kako izgledam. Ali ne očekujem ja ništa na Balkan Tube Festival, sve jednostavno mali youtuber, čisto onako da znate. Uglavnom da, killali smo tu još jednog lika, ok, neki lik je tu, no problem. Sad ćemo pokušati da ga dobijemo, ok, bacio sam do GG, ok, GG. Burning the wick at both ends, screaming loud, stupid shit, scaring all of my old friends. Fell down on Bedford, hope that it's not broke.